Hello, kabagis Rita. Hello, Manang Panyang. Ay na, ibagaman kanila kay mo to may nayawid ni Junior. At da dito'y balay, nabartag. Di naman ang mutitang-tang abon nan. Anya, kano man nga aldaw asaan anagaw awid day ta akaanakam. At da nga rod dito'y balay. Bigla mo lata si mo nga din. Umayuyawid ta masurunak. Tilay bagbagana. Sige nga rod kabagis. Umay kami kinibayaw mo. Nala, tumakder ka ditan, tagawid kan Junior. Umay da kasukunan ng dananang kantatang mo. Unay gamatay na anterita. Di nakpilay naklon. Paggawidan lang ako. Naklonan nakngamena na. Agayata ka talaga kang ka. Awanan, nadadaal ang taulom, gapoy tiyarak. Antinak, armanak. No di ka ka... Ay na, katusang kansan. Ikit pag naman nga gayatak kin kantay. Adumat tiyag kakabagyan nga agasawa tita. Hanggang sana lapad, di kinabakat mo. Gawa man bakbakat ka nga tayo ngamisak. Sana lapad day tantay. Isuda siguro daytan. Sumrag, sana nakalakday ta. Madakon kabagis. Saan ko akadwa nila kay? Tanda isang sangbut na nga aramida ni Jay Talon. Ay, yawid mo tanak mo. Nagbastos. Tilay bagbagana. Agasam. Ararman nakiden. Anya, ay nagalas ka tikas tangar aramida mon, Junior. Nabarbar kaman ngaminan. Naggap-gapwam aya. Apay adi ka nagaw-awid. Ala, agawitan. Manjak, agawid kayo takda kayo ah. Umiyanak dito yan. Tanong kaya ito lang nantirita. Kasar ka man. Mabagbagtit ka ka din. Di ka laagbain iti kastangar arabidam. Ala, tumakder ka ditan. Kayat mo tamang yabak iti mangulod ken ka nga agawid. Abe, pilitin na. Isang arod ka iti agawid. Pangaasiman Junior, agawid kan. Di nakpagpungtutan. Mga yabak iti pulis no di ka pala pumanaw dito'y balay. Wan. Pumalawak. Sana nga agawid. Agpapalat ti ugali yun. Agkakarupa kayo. Iso pati ugali yun. Agkakarupa. Kat, papanamanan ngay! Ay, awanan manang. Naibusan ti utek di anak mo. Arak sa ti karga di ulunan. Ay, wan nga raot ka bagis. Problema talaga day jay nga anak may. Ita tanausawan kan Junior. Agsasarita tayo man itinalapat. Apay nga ar-armam jay ikit mo ani Rita. Di ka laagpain iti kastangar aramidam. Ikit mo armam. Ha? Nagkunamay. Inararam ko ya? Katuan mat. Ay, imposible di mo amuday ta. Napadasa ko tinabartag. Oray nabartag kak. Amaw kung malagip ko dagit inararamid ko. Bungala siguro ti bartag ko tayo dyan. Apay ko mga armag na antirita ngay. Nakadwa babalasang armag isupay. Kabsat siya armag kidain. San ba na? Ijam nga minun ti panagin inom mo anak ko. Dadaulan na ti utak mo day tanga arak. Kita man, tunggal mabartag ka, agkakanatar aramidam. Sumabali ti ugalim no nabartag ka. Kasla saan asika ni Junior nga anak may. Iba inanda kami kumamot at adakkel mo ang anak ko. Tunggal mabartag ka, aggulo ka. Pumanukkaw ka. Sapay rabrabi pumanukkaw ka. Kababain kadagiti kalugaran tayo. Kat amuyo matakas ta tayo galit nung nabartagak. Aw-awatan dak ka din. Uray ta anak dakmat. Kanayon lakastan. Asika tayo awatan may. Da kami ngay mat adadakkel mo. Di da kami maawatan? Di da kami kaasyan kan ibainan? Agnakam kakumahan anak ko. Bumakit kan lumakay kamin iti amam. Kasanun no awan kamin. Kasanun tibiyag mo anak ko. Di mo latultuladan di kabsat mo. Nasingpit,
Iso na pintas ti panagbiag na. Sa nagaputan na singpet ti may sa tao. Kat bumaknangan tatang. Pinadas ko mo't tinagsingsingpet iti. Makabula na jak naging inom. Ngumjak mo't bimak nang. Agpiluso po ka pa'y laeng. Mabagbagaan ka lang arudo na nakko. Sige. Tagdi ko sakpay. Idigos ko man ti sakit ti ulok. Bareng maagasan. Oh, at iti kwartayo kini tatang nanang. Ito yun tunta kwarta ni tatang. Tapno damot paggatang na iti kasapulan na. Agyaman na kanak ko. Naimbagla paggatang mi iti agas may. Pasensya kan Diyak ko maawatan. Ngam kasapulan mi ngamin iti amam. O nanang. Amok akasapulan nyo ti kwarta. Iso ajak mabalinta agpalya amang ti kwarta kata kayo. Ikararag tayo. Asapay ko matagtultuloy ti kinasalon at tayo. Tapno napigsaklat tang agtrabaho. Kat matulungan kayo, nanang. Pasensya ka nanak ko. Uray addan pamilyam kat mairamraman kami payapang panunutom. Sana problema dahi nanang. Basta para kada kayo kinitatang. Aywan, ayan ni Junior. Maslawan manin diti balayon. Ay na rimwar manen Imayla nagdigos. Kalpasan na rimwar manen. Awan pa'y trabaho na ya. Awan Inom tar aramidan na. Baunan yung tumanin jay balay. Taykak man iti trabaho. Tapno agtalnan. Alaman nga rodan ako. Bareng agnakamon jay ading. Nagpintas ka talaga manang Adora. Ay, kating kayo, Junior. Ngam ne, hanak nga sagid-sagid dun tabi, togan na ka jay boyfriend ko no makita na ka. Oo. Nakabutang jay boyfriend mo. Dakdak lang mo lang ang miso. Nagbasay. May pulasit wag sparring kami. I love you. Manang Adora. Ay, agtal na ka man, Junior. Hamang nga tila ibagbagam. No nabartak ka o manaram ka. Ngam no hang ka nga nabartak, hang ka nga agtagtagare. Agawit ka kit din, tanabarbartak kan. Ung tanda kan tumanan ijibalayon. May sama tayo dyan. Dadakil ko. Nagalas tayo galit Kanayon da nga ikumpara kin ni manong ko. Gaputado ti kwarta di kapsat ko. Ti kayat agbalinang matabak na. Awan lagi jaya bakit panyang lakay sator. Ambisyoso lagi dyan naganak. Ala, hang ka nga agsasaw iti kasta Hapay ko nam nasaya ati kasta. Pagsasawam na gijay, dadakal mo iti hangan nasaya at. Uy, agsingsingpat ka nga minan. Agtrabaho kan, tapno makatulong ka mat kanya da. Anan na masapol. Sa nabalay, tadama di kabsat ko mang taditi, kurta katakwata. Ay, arak man kiti pa, manang Adora, kurang ti ininom ko. Agawit kakit din. Hangka nga lakuanan, tanabarbartakan. Alamot tin, si kakit di mo, kasla sa anak mo't asuki mo't. Sige na. Ay, alam na. Matdata nga. Apay nga agtiplak kay ti abaga. Nagsakit pa'y mat. Narasagid ka mo't manang Adora. Alakit din. Ikan na kon. Agriyaw-riyawak dito no, di nakikal na Ganyan mo? Lukas ta, naginumanan dito istor mo, Adora. Ay, wen nga ro, tata. Ngam, hangkumatan nga nasiputan no, ay natitinurturong nan. Napanan naman nga tanaya. Madamdama, at dantuman madamag asan anasaya at ngay naramid nan. Ay, nagpangit nga ro ti epekto ti arakan niya na, tata. No nabartak at komporme ti ibagbaga ka na araramidan na. Kaslahan nga iso ni Junior no nabartak. Sumanipat pa'y, nagsakit ti sipat na. Uray dagi jeba, baros nga kalugaran tayo, sip-sepatan na no nabartak. Pinataltalan na pekit di jemay sa Anya, nagloko na dya tao. Naimbag ata, makaawat dagi jeba baros. Handa nga patulan, tamo dati style na nga mabartak. Ay, una yun na dya tao. Mala, nakaila ko man ti makaammo amang paspasen siya ija anak ko, Adora.
Amuyo mo tantikas di nga style na. Wala tata. Tila kabut-butang kat no, sa bali nga tao te pangipakatan na iti kasyakat. Nga basta kabilan nalatan nga awan gap-gapo na kat, baka mapekunda. Huwag nga raw. Nagkamod lang ti pagdandanagan mi nga gasawa balasang ko. Ay, saan kami mo't nga agliway amang bagbagakin kwa na. Ngam awan mo dengdenggen na. Nay, asino day ta nakapaklab di tatugawan, Adora? Nabartek samay. Uwan nga rod na narita. Ni Junior diata, pimanaw lang arod tadtayan ngam nagsublemanan. Ay, una yan day taaw. Kastalat kukunan. Imbes ngagtrabaho tapno makatulong kumamait kadagiti dadakkel na. Samait. Uwan nga rod Kahit naimbag ta di nakakulkulitan dito yung stormo no kasta na bartag. Anya nga haan, kat no umanaram. Amo na nga ada boyfriend ko, umanaram kahit din. Kaslagbagtit nga ruday ta no na bartag. Kat no pati siyak nga ikit na kat arman na no na bartag. Anya, ay nagloko matdatan. Ay, iso asabalit epekto ti arak keng kwa na. Takasla malugluganan no kwa. Di na amo ti bagbagana. Uwan nga rod natal na matnoha nga mabartak. Nasingpat pa'y. Nagagat nga maibabaw no kwa. Wana isa amayat kumanusan nga gininom. Nga manumot ti panagbalin na alimpyaw. Ad-ado mo ti gundawaya mabartak. Ita ka lang nga agawid. Mano nga aldaw nagpukaw ka, Junior. Kita man talangam. Kas kalataong grasan, nagdungrit ka. Humaya kag digos. Rumwarak mutla no madamdama. No makadigos ka, mapan ka ijay balay damanong mo. Adda ka no ibaganakan ka. Anya't ibagana. Binili nyo siguro asermunan nak. Saan? Adda ka no ibaganakan ka. Kaya't nakaatulungan. Ikan na ka iti trabaho. Anya trabaho ngay? Diya ka mo. Damagam tukan kwa na numapan ka ijay. Adda ka no ibagam kanyak manong Ramon. Anya ka di dayta? Kahit mo tagpay a driver ko, Ha? Katuan na manong. Basta sulduan na ka. talaga mo ta sweldoan ka. Imbes ang mangalak iti sabali, si kalangin, tapno addamot pag sweldoam, kan tapno agtalnakan. Apay? Tay sigot a driver mo kay manong. Awanan, nagabrodan. Inalan ti asawa na iti abroad. Isumot la ajak nakitkita na. Kabalak mo kiti tagmaneho. Ngam mapanugak ta ne. Amumad, ato ti asikaswa ka negosyo. Ngam ne, agkarigang agbalbaliw kan, ijamon ti arak, tadyak ka ti arte ka driver. Ha? Kwa. Inutak manong. Saan ang mabalin akas ta ti sungbat? Ti kayat ko, ikarim ngagbalbaliw kan. Nayunak ti suldom. Basta ijamon ti arak, kan agnaid kan dito balay. Libre amin nga ramatem ditoy. Ay, Oh, anya, mayat ka ano saan? No di mo kayat, ato ti masapula ka sa bali a driver. sige ikarigatak manong. Para matlakan ka ti ibagbaga ni manong mo anak ko. Para iti pagsaya atam. Grabe mo dadya kapsat. Apay, kaskari na may katkutarak. Inot mo't nang. Kabaulam na ita anak ko. Kasla narigat la iti damo. Ngum mairwam kanto. Mujak la kasapulan ni Korta. Jak kaya ti dijaya ni manong. Ngam kasapulak tumot ngamin. Naurnungan ti utang ko di istor. Masapul ang makabayad akon. Tong tanda kon. Mas daawak mo ngamin kan ka Pinindam mo ngamin ang dagiti istor nga inutangan iti arak kan pulutan. Mabayadak tumot lang dagijay nanang. Bumaknangak to. Promise. Apay nga da kamanan ito store ko, Junior. Ay, awan ti arak. Hanakagla ko iti arak. Ni manang adura mo. Arak latan ti pagkitkitaan na kada tao. Saan nga arak ti katangag? Diyos. Ha? Nagbalbaliw akong. Inidya akong darak. Tanuag siyatak. Ikatinak ni manong ko, driver na. Ni, katmayat
Kasta! Isumatlagay ang makaslarim manyag da taropam. Kasla nga gin muwapo kapay. Aya. Ay. Thank you nga ro da, manang adora. Nan, ikan ako ni ti Diyos, tamapana kon. Inumag to ni Jalugan. Sige nga rod, mabiit lang, Junior. Saan ka nun nga agin inom jay anak talakay? Nagbalbaliwan. Ay, kat mayat ano kasta. Sapay ko mga rod, tagtultulo yun, pa nagbalbaliw na. Ay, kamaudyanan na. Natungpal mo't lang tinabayagin at tartarigagayan tabakal. Wen nga rod lakay. Ay na, siyak siguro ti kararagsakan nga inaita. Tasaanan nga agbarbartek jay anak ta. Siguro, itatasaanin nga gininom. Addan babae ang mga yatkin ko na. Ang mga sawan ton di anak tabakal. Ay katawan dakes na tadamot ang trabaho na. Kanay mapanan titawan na. Mayat ano mga sawan? Junior, isa ka nang nagitikawas mo abalunam. Taumakar tapayla iti pagnagdan. Ha? Papananta manaw? At da binangon ko abrans ti negosyo kiti sa bali a lugar. Siyak pala ti mga sikaso. Tagbati dito iniipag mo. Katuan manaw. Paspasuro taklatakin ka na. Alang aron, aging pake kan, tagbiyahe ta inton bigat. Manaw, rumarak man bit. At dalamapan ko gatangan ni Jesto. Ne, kita ama. Tamang ano aginom ka manin. Nabiit ta pala dito a lugar. Aduman dagiti barkadam dito yan. Di mo pa'y una am mo dagi jata tao. Sa nagapot awisan da ka nga aginom gat agwan ka matadagos ay. Un manong, diyak aginom. Inakla gumatang ken makis istorya biik. Awalan ba yung dagijat at na? At dantol daw na kanyag. Ne. Apay nagbartag ka, Junior. Di mo't kunak adi ka agin inom. May saka mat manong. Sarag kaputado ti kwartam gat kunamula na sino ka nakaturayan. Ala, sumrag kan. Sumabali man ng ti Jarmon. Di mo man kayatin ti mabagbagan. Apay, asino ti kinalaban mo ya? Dagijay kinainumak, mano. Sinipangol dakit din. Impakat mo man siguro ti kinadagulit mo. Amangan no sigatim mo na, iso binalis da ka. Amo kung ti style mo no nabartag ka. Agkabil ka nga ura-awan mo basol ya tao. Manong mat. Imbis sa sakti sakit mo, takabsat na. Kastamot ni bagbagamon. Awampay ganas mo ka. Ay, Nay, nagunagmut day taasan na ay mon manang. Apay, ada problema am. jay ka na kam Sinublian na kanumanan ti arak abisyo na. Nagbalbaliw la iti makabulan. Nga magbarbartek man met kanon. Anya, ay unayan day jay nga anak mo. Talagan samot ana ito lang nanti kinaartek na. Ay, kanayon mi met abagbagaan. Ngam awan met latat denggan na. Anya nga taya ti aramiden may. Ay, sapay nagalas mo ti style na numabartek. Saan na abagay ti makiinom iti saan na nga amaw. Ta saan daan ay ruam iti style na no nabartek. Dayta nga rod ti pagdandanagak kabagis. Sapay dayo da iti lugar nga ayan da ita. Oo, sumanaw ka madalakyan. Nagsasaw ka. Kung namalanad da ka ba ilam mo? Muray tumbuya, napigsa, pare. Kanagpaisumat, nga do tilugan ko. Ha? Bye. Oo, Tricycle, kanang kotse. nagkaduga nga. Anya mo dyan kutsimot. Rugak-rugak mo. Ganabay, lugan mo yamot ti bike. Pagluglugan ako mo jay. Dilugan mo't lang. Oo, palawas ka mo, tumbay. Anay ko. Pinagkabil ko ay. Akadwa! Ikan naman iti pagnakmanday dito. Sana, saan na ka pag-ambulan?
Manong matayaksan. Ano yan? Lait at ibagbakan ka. Manyangay, di nakasarak ka itinang tutupkan ka. Natangkan tumot ti ulom. Nagadumat tinadahit iti rupa kon manong. Pati ti ulog at dadahit nang. Wala, takumarit kamot ngamin numabartag ka. Basol mo. Manong, itarum ko dagi siya ng kabil kanya. Agdarum ka no agdarum ka. Asikasunday ta. Tasyak, bisyak iti negosyo. Agpaimbag ka. Tapno makadarum ka. Gan rumwarang mo't lang. Ibatag lang ti sweldom. Taiso ti pagpaagas mo dito ospital. Ha? Di nakbantayan manong? Awan oras kon. Inawagak na ng kantatang. Nga magpadadang agsakit. Iso adida makaumay. Saan wag narudan dito yung ay? Awan mga sikaso kanyak manong. Ayabam dagi jay kainumam. Tay suda ti mga sikasukan ka. Tay, dati sa suldom. Sige, mapanakon. Kaslakla pimpiman dito yan. Bisakla tawan bantay na dito ospital. Kaya't ko ti uminom. Gumawan pa'y danom dito yung ikarigatak ti bumangon. Marigata na ka. Ay, nasakit ti bagbagi ka. Tulungan ka na bumangon, manong. Ha? Eh, ang yaman na, ading. Anyat masapol mo, manong. Danom ko ma. Gumawan mo't danom ko, ading. Ay, mabit laang tayalaan ka dita danom ni nanang ko. Apay, awan bantay mo? Awan nga rod. Busy ti kapsat ko. Masakit mo't dagiti dadakkel ko, ading. Awan asawam? Awan, ading. Siga nga'y. Balasang kakadipay, ading. Uwan, siyak laangan ti awan asawa na kada kami nga agkakabsat. Iso asyak ti mang bambantay kininanang ni dito ospital. Mabiit lang ha, yalaan ka iti danom nga inumam. Hello, manong. Kaano nga may kangay? Rumuara kon dito ospital. Katrumar ka ta. Apay, di mo pa'y kabailan ti pagimaya. Ha? Kabalag matkit din. Nga medyo nakapsutak pa eh. Ado pa ti masikaso sakbay makaruarak, manong. Ala, asikaswam. Ikarigatam, tane. Ato ti pakakumigumak. Inakpay pa doktor dananan kan tatang. Agbiyahe kanto na siksika. Agawid kan ditoy. Tawan ako ni tinagnagdan ta. At ang sabali a pinagnag ko ijay. Taiso ti tinalag ko ang mga sikaso ti negosyok ti ta lugar. Anya? Kat pagawidak ngayon. Dito'y lugar tayo Agbiyahe kan. Jak pa'y kabalan tagbiyahe ti atidog, manong. Maulawak. Kat ikarigata ano sa mga sikaswan ti bagim? Tulungan ta bagim. Tabasol mo matlang. No apay ang hospital ka. Sige, tane, adapay aramidak. Bye. Anyan. Nagkasang matigas tuyan. Awan pa'y katulungak dito eh. No kasta? Rumor kayo matan dito ospital, ading Janet. Un manong junior, sika nga eh. Mabaling ko kanon ti rumor. Ngamjak pa'y naasikaso ti bil ko. Ala, siya akong ti mga sikaso no kayat mo. Igiddan kun iti pa nga sikasok iti bil ni nanang ko. Ha? Kababayin mo't Janet. Mataktakkan. Saan? Maasyanak mo't ngamin kan ka. Iso at tulungan ka. Ngam awan ka duwak ngagbiyahe. Kasladyak pa'y kabailan. Numabalin la ko mga agtalay na edak pa'y dito ospital. Uray dito uyak pa'y. Aging ka na imbagak tuo na yun. Ngam dumakkel mo't tibayadak no ko. Awan mang sukon kan ka? Awan. Busy da amin. Kan masakit dagiti dadakkel ko. Ala, kaasi kamot nga rod Ading, mabaling ka diti makikuyog kada kayo iti panagawid yo. Agpaimbagak kumapay iti husto sa akto agawid. Ha? Di ka madanagan. Sa anak adakas a tao. Nasing putak, ading. Kuha. Sige
Ngam ipakadak pa'y iti inak no anyat ko na. No kasta? Dudwa kayo dito'y balayo kin ni nanang mo? Wan manong, natayon ti amak. Kan nangasawa mo tindag iti talo alalaki akakabsat ko. Ah, kasta ka di? Amo manong, itala ang mamirak na imbag ti rupam. Nagtaer kagayam. Ha? Saan mo da? Ngam siyak, damo pala pa nakakitakin ka. Nadlaw kon ti kinapintas mo, Janet. Ah? Thank you, Ading Janet, sakbay nga agawidak. Adda ko mapay ipudnukken ka. Ha? Anya day tamanong? Kuha. Agayatak mutenken ka, Janet. Anya? Laklunan nak, agbalbaliw akon. Ijakon ti bisyo nga arak. Promise. Sapay ko matakayatan nak. Kuha. Nabiit ta pa'y mat nga agamam mo. Aklo na, adamot pa nagustukan ka. Ngam amangan nulukwan naktungay. Jakon kaya't agladingit. Tanasakitan akon iti na minsan, manong. Promise, Janet. Si kalaang tayatak, kan agbalbaliw akon. Nagrigat gayam tag may maysa. Awan kabinadang itirigat ken ginawa. Miso panawunan, tapno mga alaak iti katakunay-nay ko iti biyag. I love you, Janet. Ala jak kayatan ti agpakipot, Junior. Wan, agayatak matan kan ka. Sigurado kan iti pangedeng yo apan nagkasar iti nobya manakaw. Uwan nanang, uray simple la kasar. Tinapatag, agbalin aligal ti panagdan namin. Ala makamuka anak ko. Sapay ko mga road tagbalbaliw kan. Uwan nanang, promise. Nagnakma akong tinapasamak kanya. Jakon aginom. Kanjak kaya't apanawan nak tinubyak. Isong agbalbaliw akong. Promise nanang, agsingsing pet akong. Nanang, sa anak sa nga agiskwelan, marigatan na ka talaga. Ngam apay no padasem pay uray may sala a semestre anak ko. Pampanunutem lang amin anarikat. Iso akasta. Marigatan na ka talaga, nanang. Idinto pa high school akit narigatan nak. Namin ano ka nagdubli. Nasyan la siguro dagiti maistrak kanya isong impasadak. Ay, alangarod narigat mo't no pilitan da ka. No talaga adi mo kabailan. Tano agiskwela ka kuma. Kat dublyan mi kinitatang mo ti panaggagat mi. Uray narigat ti panagbiag tayo. Kabailan da ka apagadalan. No lakit di ta interesado ka nga agiskwela anak ko. Interesado ak, nanang. Iso nalaang ta talaga ajak kabailan. Nakapoy ti ulo. Anya jay kunam, Leonor. Di ka nag-eskwela kunam. Marigatan ak, tatang. Agtrabaho ak laangan. Ay saan na mabalay? Amok asadot mo lang na ita. Agmay-may sa ka nga anak may. Kalpasan na saan ka ama kaadal. Kasano tayo laangan nga no di ka ag-eskwela. Kasano nga raw amayaon na kami iti kinarigat ti panagbi. Di mo pilitan no talaga adi na kayat lakay. Tanarigat mo't. Di mo panoy-noyan ta anak mo, Rosa. Alukuyam kit di nga ag-eskwela Tapno pumintas to matibiyag na. Kita man nagitay kakaanakam. Naka-eskwela da amin. Kan ore nagiti anak nagiti kakalugaran tayo. Nakaadal da amin. Nakaadal da nga agpaysuang kadwan namat kadakwada ti awan trabaho na, tatang. Wen tasadot damat ngagtrabaho. Iso ano si ka, numakalpas kay ti panagadal mo. Ipakat mo adagaws. Agtrabaho ka, tapno bumaknang ka. Tatang, Agsagana ka. Ag-enroll ka ninton umay asirek. awan mo lang ti amo ka kurso ay enroll ko. Siyaks di mangibagay ti kurso ay enroll mo. Apay, no pag ginanain tapay ti anak talakay. Uray makatawon laeng.
Tapag pampanunutan na no anyan to a kurso ti alaan na. Kanon to paya makagradwar ngay, no aginanapay laang. Sayang titawain. Anya ko maakurso ti enroll ni Leonor Isko. Pangalag iti kinaners. Anya, ay sus, kabailan na nga ta. Kabaalan na. Asaan na nga minti utek na Pampanunutan ng tumay adi nakabaalan, di pumaysaw. Kun maysa, nagastos day ta a kurso. Marigatan talakit di lakay. Kataramidin ta ti amin nakabaalan ta. Basta makarturpos ti anak ta. May remedyaw ti kwarta. Nalakalang day ta. Siyak ti makaamaw bakay. Ay, alangano nakdita Isko. Amangan no saan akabailan ni Leonor ti kinaners. Saan apanang tagibasit ijay anak ta. Ngamamuta mo ti pagpatinggaan ti kabailan na. Si ka nga minti malaan na kahit na nakapoy ti pakinakamaw. Lakay. Apalak jay anak ti kabsat kaw. Nagpintasan ti biyag na ita. Inyaon na pa yun iti kinarigat ti panagbiag na iti dadakil na. Naggasat nga raw jay kabagis kaw. Ta adda anak na a nurse ija brown. Agasam. Di ko pa yun nakabagis kaw no mapanda makichinda. Ken no mapanda makimiting iti senior di ko dan. Down ken dunyadan nga gasawa. Sa mayat ni nurse nga ala ni Leonor tapno agabrod tumay. Kasaritam to ana imbag jay anak mo. Ngam no talaga adin akayat, di mo pilitan. Basta siyak ti masuraw. No anya ti desisyon kaw, isaw ti matungpal. Leonor, maudain asaludson ko na ito'y ken ka. Ketikayat kaw, wenlaeng ti sungbat mao. Tatang, Ag-eskwela ka, wenlaeng ti kayat ko asungbat. ha? Ag-eskwela ka, Marigatan ako tatang. wenlaeng ti kayat ko asungbat. Ag-eskwela ka, wenno saan. Kat, wanan angarod. Ngam kasanon no marigatan kat mabagsakak. Apay, itulok mo nga raw. Lukas sa pulat ng agkopya ka, aramidam. Kopyam na iti kaadalam no ag-examin kayaw. Tapno saan ka mabagsak. Tatang, Kandi mo nga min pampanunutan ti kinakulnet ti ulam. Panunutam analaing ka. Kabalak kunam. Ala, agsagana ka nga raw ta ag-enroll kan. Tanay, panagi-enrollan. no kasta. Kinaners matalaan ni Leonor kabagays. Wain kabagays. Ta umapal kanu ngamin iti anak mo a nurse nga adda ijay abrown. Kayat nakanumot ti bumaknang. Kayat na kami kanumot ayaon iti kinarigat. Ay, kamayat nga rod ano kasta, tanay, ang may sa nga anak yun ni Leonor. Isulaan ti mabalin na makatulong to kada kayo kan ni Ipag. Wen isulaang ang tinamnama tapno bumaknang kami. Iso nga aramidon mi mo't amin na kabaalan mi kanibakad. Tapno mapagadal mi jay anak may kabagais. Wen talaga kasta. Naimbag tula no makalpas ni Leonor iti panagadal na. Ag-relax kayon tumutan, tawan tun ti panunutan nyo paggastusan nyo. Nay, nagsapa ka mo tayo na mapanidibangkag mo para iskaw. Ay, way, pari Mariaw, tanay. Agmulak man iti aduan natang. Ay, naggagat ka launay, paray. Di ka unay agpabaknang. Ay, masapol nga gagatak. Tanay, agadal jay anak ko iti kinaners, paray. May santon aners jay anak kao. Agaburtaw, kat agsweldon to iti dolyares. Ha, ni Leonor. Di mat nagdubli-dublay, di agis-eskwela jay anak mau. Awan na ta, agkaralangan nga miniday. No saan ko naglangangan, saan ko nagdubli
Gasla kami na doon na kay baga, medyo nakapoy sa kanoy di pagadalan na. Nasyan na kano na kiti maestra na iso nga impasada. Ay chismoso kamot anya, paray. Ha? Tila pa kibibiyangam. Kan palso na ita adamag. Sana nakapoy jay anak kaw. Nalayang tupay. Managbabain lang. Isa di na may pakat, ti kinalaing na. Ay, kastaya. Si Kangay. Jay anak mau, anyat korso na. Kinamaestra, paray. Ay, kinamaestra. Nabakbak ng tungaron jay anak ko. Ngam ti anak mau. Tagbalin to ang nurse jay anak ko. Ag nurse taw ija Brown. Tapno sigurado adak kel ti sweldo na ijay. Sige pare, labasan kan. Bagbagaan yung tuman ni Tatang Nanang. Apay aya anak ko. Ipalpalastog na kadagiti kalugaran tayo amay saak to kano a nurse. Di pa ilan ng rugrugiti klase, kastan ti ibagbaga na. Ay, wun nga rod. Day tamot ti dilawak ijay amam. Adda palpalangwad na. Uray ko mano sa anak ka mapilpilitan la iti dayja a kurso. Sigurado ang marigatan nak nanang. Ay, katdo talaga adi mo kabailaan. Di mo pilitan, anak ko. Ngamno ngay mga lakalaangan iti sabali a kursa. Jakam mo? Mabutengak lang amin ka ni Tatang iso awan kinunkunak. Ngam kinapudno na. Kontra itiriknak ti kayat na mapasamak. Amok ti pagpatinggaan ti kabailak nanang. Ala, padasampay laang anak ko. Anyat amom, amangan no narigat ko nam. Ngam kabailam mo't gayam. Agabang akiti pag naada kiti sentro, Tatang. Tapno sa anak amarigatan na sumbra kiti klasik. Sige. Basta tarimaadam ti agiskwila, Anay, di na ko mapaayan, anak kaw. Laglagi pa, asikalaang tayan tinamnamami iti inam tabno bumaknang. Dakkel ti sweldo ti nurse ija abroad, anak kaw. Tatang, Kundi nak ibabain kadagiti kalugaran tayaw. Tanay, kanayon ko nga ibaga kadakwada, amay sakan nun anars. kababain ti kasta nga ibagbagayo. Masurunak nga may. Tay bagbagadaan nakulnit ka no ti utek mau. Ang paneknekam kadakwada asaan na pud nunay ta, Leonor. Ipakitam analain ka. Makalpas kay ti panagadal mau. Sa anak mo't analaing. Nalain ka. Pampanunutem nga min nakulnit ti ulo. Iso akas ta. Kabailam day ta anak kaw. Okay. Kaano nga raw nga agsapol kay ti boarding house mau injay ilay. Nakabiro ka kun bayadak laangan tapno malpasan. Sige, apagisaw. Nakalako ako ni Timulak anatay. Ay, sus! Kasano na ito yan? Nagpigsa ti tudo ken angin. Kasano nga tanda giday mulak? Bigla mo't ngaminon ang nagbagyo. Huwag nga raw. Ay, rumarak ta nakita na giday mulak. Nagpigsa ti tudo ken angin. Di ka rumwaran. Ang mga noan niya ti mapasamak ken ka iti iruruar mo. Tawan! Agan nadak Basta nakita na giday mulak, tanay. Jak makaid na, bakit? Awanan bakit? Nadadaal lang iti mulak. Kasano na ito yun nga ay. Pangalan, tan iti pag-tuition ni Leonor. Katno talaga nga awan pangalaan ta iti kwarta. Pagsardengan ta pa ilaang jay anak ta nga agiskwela Ay saan? Sayang titawan. Imbes na makalpas adagos, awanan Kat pangalaan ta nga rod iti pagiskwela na ngay. Nabagyumot ti mulam. May remedyo mo't kit day, ti kwarta. Mangilako tapay lang iti dagata. Anya, apay nga aglako ta iti daga. Sa labali at masukatan taw. Adon to ti sukat na, no makalpas ni Leonor iti panagadal na. No ag-nurse to ija abroad, mabiit la masukatan day ta. Anya,
At iti pagbayad mo itaas semester, anak kao. Ni, nangalaan nyo iti kwartayo kat nadadaal mo't amin amulay iti nagbagyo tatang. Nagilako kamay, tidagatayaw. Hala, api naglako kayo. Awan problema iti dayta. Sa nabalay, talaklakaam tulat mangsukat iti dayta. Ha? No may sakan ton aners ija abroad, ag triplin taw tidagatayaw. Tatang. Sige, sige. Mapanakaw, tanay. Ada pa'y inakgatangan. Ketnay, balaagan ka manan, Leonor. Agadal ka, anaimbag. Di na kami paayon iti inam. Di kag sarsardang agiskwela. Tano aramidem ti kasta. Nasaysaya at laalaksiden dakan nga anak. Anya? Sigurado ka, Leonor? Kaya't mo matiag negosyo? Wen man, LV. Tuladan ka. Kaya't kuti kasitar aramidam. No linyam tiag negosyo, mayat. Ngam no saan mo alinya, saan ka nga agbaligi iti biyag gayam. Linyak mo't siguro, ta interesado ak. Alakit na saya at nga rudan no addagayam interes mo iti dayta. Makisusyo ak man nga rudkan ka, LV. Sige, awan problema iti dayta. Ag tinulong tanto nga rud ijay pwesto. Mayat ti kita ijay, tataltal lupay la a pwesto ti adda ijay. Napigsa ti aglako iti prutas ijay. Ngam no may kanto, nayunan ta iti natang tilako ta. Anyamot tayo. Malas at talaga ti kastoy. Nay, apay manen lakay. Naigas man mutan na iti mulak bakit. Nadadail damanan. Anya, ay sayang nga rod ano kasta. Talaga sayang Sapay medyo dakkel ti nagpuunak ijay. Kat better luck next time Addan tulat ta pa nagswerte ta. Ay, sapay inak kumamanan ikan iti kwarta jay anak ta. Awan usarenan Kat pangalaan ta nga rod ngay. Mangilako tamanan iti dagata Ore mauday na panaglako ta. Anya, manen. Nagbasit lang nga ruden adaga. Ilakom pa ilaan. Sa nabalay ta masukatan taw. Kun saan tamot nga ibisyaw ti paglakwan ta. Para mo't ijay anak ta. Ay, anyan. Apay, di mo kayat ang makaadal jay anak mo. Di mo kayat abumak ng tao. Saan akasta? Ngam kumusta tuma nga rod ti panagadal na Itad ka nga itad iti kwarta kan kwa na. Ngam di mon samot kumustaan dagiti grado na. Ay, dakal ti panagtalag ko iti anak ta. Bakit nalaing na jay? Saan na masapol at check-up ti grado na? Nay, naila ko yun samot tantay kakaiso na aluti yaw ipag. Di kabagis mo ipag. Isuti ng ilako. Nagbasit lang arudan adaga. Inlako na pailaeng. Ay, sa bagay, talaga ngamin nagastos tagpaadal iti kinaners. Huwan nga rod ipag. Apay ngamin nakasya akurso ti innala na. Ay, talaga nagastos dayjay Naimbag kada kami ide. Tada jay kabsat nila kay ko amang tultulong kada kami. Iso anak kaadal dya anak may. Huwan nga rod ipag. Ay, di kabsat mo Impilit na akin na nurse ti alaan di ka anakam. Nalaki sa nabalin Basta makalpas laki di ti panagadal na. Ay, sapay lako mga rod ipag. Leonor, sayang day tamay sa apwesto di tabangir. No adda ko mapaggatang mo, gatang mo. Ha? No kasta? Ilaklako da dayta? Wen, tamasakit nga mintay akin pwesto dita. Iso amanon nga aldaw ang nakasara. Tada ije ospital ti akin kukwa dita. Di damot kayat nga ipaabang. Ilako da kanun, takasapulan da ti kwarta. Gatangak nga ruden, LV. Mano? Ha? Adda paggatang mo? Adda, friend. Induldulin ko nga mintay in internet tatang kapag tuition ko kuma. Ha? No kasta? Ikikanda kalata iti pag-tuition mo nga uray di kan agis eskwela? Wen LV, ta mabutengak mo tamang ibagaan nagsardeng akon.
Kat, kasanon no maamuan daday na. Makamuditan Basta mabutungak. Diyak kaya't nga agungat ni tatang ko. Ang mga niya taramidon na kanya. Nasaysaya at siguro no ibagam itan ta nasapapay. Tani, mang namnama da iti awan. Namnamaan dang addan to nurse nga anak da. Ngam awan met gayam. Basta makamuditan. Pag negosyo kit diti inurnong ko ngayon inted da akwarta kanyak. Makamuditan, LV. No kasta, saan kan nga agis eskwela, anak ko? Saanan nanang? Nabayagan ang nagsardangak. May sa semestre la tinailapas ko idi. Anya, Marigatanak ngamin talaga. Diyak mapilit ti bagik. Di yu pala ibagbagakan ni tatang mabutungak. mala di ka madanagan anak ko. Diyak ibagbaga. Ngam sigurado ang maamuan ng tumulaang ti amin. Sana balen. Basta saan kumapay lang nga itata sa anak pa nakasagana. Katapay nga rod adi ka agawid anak ko. Kan nangip-ipanam ngay kadagiti inted mi akwarta kan ka anak ko. Ay na, umadan na hindi pa nagturpos jay anak tabakad. Ang graduaran itatawain. Ay, Apay, saan ka naragsak ngagturposan iti mabiit ti anak mo? di mo namnamaan day tais ko. Anya ti magbagamay tabakbaketan? Nasaysaya at matlaang numaamamon day to Tanasaksakit ti mapaay isko. Ay, nabayagan ang nagsardeng iti panag-adal na ni Leonor. Anya, di nakmanrabakan iti kasta. Agpayso ti ibagpagak. Ngam pangaasim ta di mo kumapagaramidan iti dakas di anak ta, takaasim mo. Anya, Di na ka numapilit ti bagina. Ta talaga anak kapoy ti ulo na. Di ta kumapilitan no talaga adi na kabailan. Maawatam kumadya anak ta. anya, tiawanan bay na babaeng, mangilawlawan, no kasta, sinayang na lang ti kwarta anay itid kan ko ana. Agtanang ka kumais ko. Di ka unay agong unget. Agawid to ka no ti anak ta. Tao may agkid daw iti pamakawan. Naimbag nga oras yu tatang. Pakawanandak ko Pumanaw ka! Tatang! Lukatan niyo kumaday toy! Pakawanandak ko Pumanaw kan ko na! Kat di ka nagpagpagita pa dito! Mangilawlawan ka! Linadal mo, ti pa nagtalik ko ka! Isa pumanaw ka! Tatang! Anray ko, ang sakit manin ti tiyan ko, bakit? Masapol ka nung amin ang maopera ka, isko. Ngam di mo mat kayat. Awan nga ron kwartata. Anya ti aramaten tangay. Imawag nga rodje anak ta. Iso ka no ti makaamu iti amin. Anya, pangalaan na kumay ti kwartana ngay. Sigurado anak ki asawan na jay. Kan anda siguro anak nan. Basta agrubot kan ta agbiyahe ta. Umiyan ta ijay dagos ti anak ta. Tapno masapa ta makapan ijay ospital iti kabigatan na. No kasta, nakabalay kan dito'y sintraw, Leonor. Uwan tatang. Nabayag ka na ipatakdar da ito'y. Tayin inot ti pan nakaaramid na. Nangalam nga iti kwartam. Induldulin ko dagijayin intadyo kanya kakwarta idi apag-tuition ko kuma. Kat iso ti inggatang ko iti pwesto kay palengke. Kat gaputan na pigsa ti kita kijay. Nagurnungak. Aging gaanan na yunan ti pwesto anagatang ko. Kat
At dapay abangak iti abay na matlaang. Kat iti nakaurnungak manan, nagpaaramid ak iti balay ditoy. Tadamot nagatang ko alote. Andiya. Dahito ti sukatin la ko yu adaga apagadal ko kumatatang. Ha? Kat pakawanan da ka talaga no jak nakapagtuloy ang nag-eskwela. Uri anwag talaga ngamin amarigatanak. Diyak laim pangaraw. Tiyambaw. Nakakaasin ti kasasaan mo. Ngam napintas mo't gayam ti panagbiag maun anak ka. Dapay lugan maon. Saan ka pa'y anak asawa? Saan pa'y tatang? Tada kayo pa'y lang kininanang ti pangibukbuka kay atensyon ko. Kaya't kayo atulungan. Ay, pagawanan na anak ka. Pasensya ka no nasubra ak tinagarapaap. Maawatan kayo. Taamo ka para matlakanyak ti pampanunutin nyo. Kat di kay madanagan, ta di kay baybayan. Isong agpaagas kayo Dasyak ti makaammo iti magastos para iti panagpaagas yo. Agyaman anak ka. Ay nananang, nagpintasan ti buya ti unag ti balay. Kompleto tayo iti appliances. Dakkala TV, dakkala ref, dakkala paglutuan. At dapay aircon. Nginginaan nga electric fan. Kan nagpintas ti kabarbaro sala si tayaw. Ay, pangyayamanin na talaga. Kan dagiti inurnos ko amula dito unag nginginaan amula dagito inay Sagmamanungay dagita amula. 4,000 ti may sananang ngam tinawarak iti 3,500. Ay nagnginan. Nalakaki di pa'y daytan Amamok ngamin dyan naggatangak. No daduma dayta akila ko dayti sa ismail. Dayta dyan mula nangina nanang. Napintas ngamin apang display tiyo nagtibalay. Para nga rod ka dagiti babak ng dayta amula Nanang. Iso aswertek ta natawarak dayta. Kasla tayo baknangan at nakagatang akiti kasta mula nanang. Ay, ngampasig mo't nga utang ti inggatang mo kadagita. Nagadoon ti utang mo. Kasano nga'y amabayadam dagijay. Ay na, mabayadan to kadilat ta. Makapido takto iti balitok nanang. Uray puutan nyo ti kunak. Nay, apay nga inrikap mo dagita tawa kat nagdaga ang nida. Uwan atan kastoy manan nga oras ti umay dagiti kalaban. Kalaban nga. Kadagiti sumaningera. Nida pa'y lama amnesia. Tapno malipatan dan ti singiranda. Ay nagloko kan. No umutang ka, kunamlan asino ka akasingputan. Ngam no singiranda ka, tumangsit ka. Lumanumeng ka pa'y. Nagbabak nang damang ngamin. Ngam di da pala baybayan dagiti pautang da. Di da pala idunar kadagiti nakautang kadakwada. Kasi nga ro ti pagbiagan da. Iso ti pagsapulan da. Malugi damot Nan, aglisi kayo, tairikap kong tiridaw. No rumar kayo. Ta isarak ti balayan. Ay saus nagpudutan ngay dito unag. Awan angin nga umunag. Ay na, anyat serbi dagiti electric fan kas kada aircon ngay no di tayo saron. Agirkon tayo ananang. Nasaya at nakita ka mariol lang. Adaman ibagak. Anya day ta marilulit. Jak ngamin makitkita ni Nida nga anak mo. Hapay ayan na. Ay kwa, aday jay balay amaray. Nakarikap mga minti balayo tunggal mapanak ijay. Singirak ko matay utang na. Ay na, siya kunti mangibagbag amaray. Awan pa'y kwarta na. Awan pagbayad na, tawan mo't trabaho na. Anya? Ay no kaya na umay na ikaro ti utang na nga aglabak ka nagdalo si Jebalay. Ay mabalin mare. Sige, taibagak to kun kwa na. Alamang nga rod tanay, awan panangdan ko nga aglaba. Iso nga umay na la ikaro na niya. Wen mare, ibagak to kun kwa na. Nasabat ko dagiti nakautangam nida. Asino da? Damari Lolet, ni Pare Darwin, ken ni Helena.
Dagijay, bastitlat utang ko ka dagijay. 2,000 kan ni Helena, 3,000 kan ni Tata Darwin, kan 1,800 kan ni Nana Lulit. No saan ka kano ang makabayad, ing ka kano ikaro nga aglaba kan agdalos ijay balayda, tinautang mo kadakwada. Imbaga dayta, Wen nga road, may mayatan ti kasta, tapno malpasan, makabayad kan iti utang mo. ay, sapay nagrigat taglaba. Agwalis kumalangi di paraangan dati aramida ka. Apaya si kati agpili iti aramidem ngay. Surutem latan at ipaaramid daken ka. Tulungan da ka nanang. Datayaw ti mangikaro iti utang ko. Anya? Alan uray ta para maula dito balay dagiti daddo mga inutang ko. Para maula ka datayaw. Dayta ngamin ka, tadi ka dumdumngag iti sarita. An-anwam ti adu nga appliances, no awan mo't gayam pagbayad mo. Ala, husto ka din ti sermon. Agtinulong tayo kiti amang risot iti problema. Taanak dakmot. Saan nabali tayo sardang kunti umutang. Rumbang laang, tanay, agsasalupang dagiti mang singsingirken ka. Wen, danag yun aya. Uray ta kumpleton ti appliances tayo. Jay lakanan tayon ti problema kan pagbayad iti bills. Ay na mairemedyo dagita, basta di kan umutang, nida. Tangay na ikaro kung ti utang ko kada kayo na nalulit. Mabalin ti umutang manan? Ay na, saanan. Narigat kan to man na singirunan. Ilam mga anak to manan. Ni na nalulit mo't. Saan mo't Di kan kaya tapaw tangan. Tanadidigraak kang ka, nida. Ure ata na ikarok mo't ti utang ko nana. Kurang pa'y kumati aldaw pa nang ikarom kat. Ang malaman langan, tulong kong kan ka. Nagrigat tupay timparami jo kanyak. Iso ahusto lang dyan daw pa nang ikarok. Malagawid ka nga rodan. Tamangan no mabulbul at singnak manan, kamayayo ak manan namang pautang kan ka. Agawid ka nida. Naimbag nga orasyon na. Nay, si kamot gayam nardo, sumrag ka Saan na? Pumayak la ko magsingir. Ayan ti anak yaw. Adda di taunag. Nida! Ayan mo! Nida! Umay ka man! Adda ni nardo! Anya man di gagaranan aya. Nagsingir, awang kwarta. Umay ka dito'y takasaritam to'y nakautangam. Umay ka dito inida. Di kag lemang. Kari ka akari. Ngam lemang ka matalemang. Ala, umunag ka ba raw? Saan na? Pakiayab yulangan ni Nida dito ayan tiri daw. Urayak dito yan. At dala ko makwartak. Inak agparitukin. Tapabaliwak ti rupak. Taapay manakas ta ti bagbagamon nida. Tapno sanda ka mabigbig dagita nga agpapautang Agsapol ka kit di iti pagtrabahwam. Tapno makaurnong ka iti pagbayad mo. Nagrigat ti sumrak iti trabaho. Kasano nga rod ang makabayad ka ngay. Pagbayad mo nga rod adagiti ginatgatang mo nga appliances. Total, kwartada mo tinggat-gatang mo kadagita. Manjak mo ta. Kakaysuna na ipundar ko pagbayad ko. Aho, sana? Agremedyo ka nga rod iti kwarta Ing ka nga rod makipurdiya. Tapno adda pagbayad mo. Nagadumot ti mabalin pakipurdiyaan dito'y lugar tayo. Ay, wala na ata ni. Sumanubli na dyan nardo. Manupay atao aya tinakautangam. Nabayada kong dagiti daduma. Taingkaro ka naglaba ka nagdalos. Ni nardo laangan tinabate. Iso ti kadakkelan na nakautangak. Anyat nagsaritaan niya. Kat ininuto ka bayadan No damapurdiyaak, itad ko. Wan tani. Inaldawon nga umay dito'y balay day dya lalaki. Ang eskwela dito'y balayon gapo iti kasisingir. Wang nga rod, di lamabain na sumaningir. Sika ti rumbeng nga agbain. Saan nga iso? Makauma ti pa nagrupropa na. Iso nga iso ti makitkita nga umay dito'y balay. Memoryadok pa'y din mano ti siding jarupa na. Adda siding iti makannawan nga abot ti agong na. Ken adda riting iti makannawan nga akin babati matana. Ken adda pikas na kunayo Agsinumbangir iti pingping na.
Mala, agawa am nga ron ti makipurdiya, tapno makabayad kan. Ni, papanan nyo tata Sindong? Inakman isirag lagi tay kalding kao tanay kaslaag to daw. Ay, tata, mabalin na siya kung timapan mangilinong. Tatangdaan ng daklaangan. Ha? Magagat ka aya? Kan amum aya ti ayan lagi di kalding kao. Amok tata. Kan amok tayan ti balayda. Alan, tangdaan ng dakta ni kasapulak ti kwarta. Sige nga raw. No kaya't mausikan tumanan tiyag pastor inton bigat. Tanay, ag biyahe ak. O sige tata, kayat ko. Kasapula ka talaga ti kwarta. Iso nga uraan niya trabaho ditan Tapno adda pagbayad ko iti utang ko tata. Naimbag nga oras mo manang Darya. Umaya man makipurdiya. Ah, ni itaman pa'y amakipurdiya kanida. Uwan manang tane kasapulak ti kwarta. Ada ngamin utang ko masapul ang mabayadak. Ha? Amom dagdalos iti garden? Kawan na, amok manang. Alangarod, agsubli ka inton bigat tani aldawan. Kaurag trabaho ak iti half day manang. Tani sayang tal daw ko. Ha? Ay katala makaammo ka nga rod nida. Agpadalusak manen inton bigat. Umay ka manan? Kawan na manang. Oray inal daw nga umaya kayos laeng. Sige nga rod nida. Agyaman agtanadanon ka dito balayo nita. Ay, notebook man taig pil mo, Nardo. Una, tao mayak man agsingiran. Di ka lamasyan kanyak mo't. Minalam nga may naksing-singiran. Mabalinti makiinom nida. Mala, sumrek ka. Agyaman ak. At dapay mano nga utang mo kin ni Nardo, anak ko. Adupay Ngimisit ako ni tika pupordiya. Ngamjak mo lang magudwan di utang ko. Kat ano sam ininot tulat ta. Di na kansamot persaan asingiran. Wan, ngam sumanubli nga ro dito'y balay. Makauma ti pa nagrup-rupa na. Apay no ibagam nga uray every week nga umay, taurnungam ti pagbayad mo tapno mamaminsan. Imbagak nga ro day taken kwa na. Binulan pa kiti kumaangam di na magkayat. Inal daw kanuki di nga umayan tapno sigurado nga da pagbayad ko. Imbes nga ginanama da tao, awana na. Kapilitan nga ginaldawa ka makipurdiya. Tainaldaw mga umayagsingir na dya adjust ka, Nardo. Kat agina nakalata, anak ko. No awan masingir na, pasensya. Wala. Aginanak no bigat tani. Marik na akong tibanog ko. Ala, ano sam ko nakmanan, tautang mo mat. Nagkunang amin nga umutang kay tidakkel. Ay, makautang ak nga rod manon. Nadala ko magpautang kanya kitidak kalagatan. Tap na mabayada kong na dyan, Nardo, inaramid kong. Utang manan, ay saanan nida. Di kalagnak-nakam. Gusto man ti utang. Kakaiso na makabaybayad kan. Nayunam manan ti sakit ti ulom. Bayamon day taut-utang. Naimbag nga orasyon na. Nay, italaang manan nga umay ka, barok. Makalawas sa adi ka imay nagsingir. Ada ngamin nakakumikumak na. Aywan, ada ni nida. Ay na, awan masingir mo kon kwa na. Tasaan anak ipurdiya iti manungal daw. Sana bali na. Kayat ko lang kung makasarita. Nay, anya ngay day ta ilumlamang mo di talikod ang barok. Ha? Sabong samad. Uwan, nana. Ha? Kasarita ko maninida, nana. Mabit lang nga ro, taaya ba, barok? Ni, apay da ito asabong, Nardo. Para kan kanida. Ha? Gapoy ti kanayo na panagsublik di ti balayaw. Asika ti inal daw amakit-kitak. Na-develop ti riknakken ka.
agayata kun ka. Anya? Kat sapay ko ma, taadapan na kay Karik. I love you. Aguri ka man. No, kas pangarigan taklonan ka. Di na ka din singiran iti utang ko kan ka. Ngun saanan talaga? I love you to, Nardo. Akpesaw? Wala. Nadibilap mo tan tiriknakan ka. Gapo iti inal daw pa nagsingir mo. Agyamanak. Agkasarta nga ro din. Ay, aguray pa'y mo't enjoyan ta pa'y mo't ti panagnobyo kan panagnobya ta, Nardo. Anya, namnaminsan pa'y laan agaram kan ka, inaklon maun. Wala nang tanay, marigrigatan ako na makipurpordiya. Nakuna na ngamin ano aklunag, di na kanon singiran iti utang ko. Dakkel pa agatad ka diaudikan ko na. Anya, no kasta, gapulaang iti utang mo, iso nga inaklon mo, kasta ka day. Nagadwa sa ludsudyo. Wala, kaslakastan. Ang barang masursurok to mo lang ayatan no bumaybayag, nanang. Adamat gaya man nobyom nida. Kaamam mo. Kaano nga itilong table? Ay na, adayo pa yung mapasamak day tama ng darya. Ay na, diyo pa'y laidaras. Mapmapanan titawan. Kalalaingan na daytan apa ng asawam. Di mon urayan bumakit ka. Tamangan numarigatan kanton nga agana. Wento ka di. Madanon tulat tama ng darya. Aywan, agpadalosak inton bigat. Naruutan man ngaminan dagiti mula mi akamatis. Ay, kwa, jak makipurdiyan manang. Nag-retire ako niti kasta trabaho. Ha? Makabannog mga min. Isa mang kita kalangan iti sabala purdiya manang. Kayat kun may kasar ni Nida na. Ngam di na paymot kayat. Ibagbagak nga rod mo't day taken kwa na barok. Ngam talaga adi na pa'y kayat. Kayat kukuman ngagsimpa kami. Tapno makabukal kami imot na niti anak. Wan ko mga road, ay nano siyak lamay sa. Kayat kun no agkasar kayon, takas makitak matkat na singpot ka baro. Patyak adi mon tupaldaangan ti anak ko. Saan to Apolos na? Ay ayatek ni Nida. Ala, barang umanugot tumutlaang, kat makikalay sa kan Nardo. Ay, sa anak pa asigurado kan kwa na nanang. Jack sure no isa talaga ti pakiasawaak. Narigat agdadarasudos ng desisyon. Awan nga minriknak kan kwa na. Nasingpot mo't ni Nardo anak ko. Madlaw a responsablin to nga asawa day jay. Nagagat pa'y. Panunutag pa yan na imbagday tananang. Basta gayan ayat kami pailaang Ngamjak kaya ti makidate kan kwa na. Tama nga nugundawayan nak. Nalakaya ti mailawaan. No kasta nga alanganin kakenkwana, sinaamon apay pailang amin nga inaklon mo, no saan kagayam asigurado iti reknam. Kadyawutang ko nga ro ti pampanunutag. Anya, Bayak nga gayan ayat kami iti manwa bulan wano tawen. Aging ka malipatan nanton ti dakkel nga utang ko kung kwa. Nabayagan nga gayan ayat ta Nida. Anyangay, umanugot kan atag kasartan. Ay, nasayatay may kanardo. Ako bayat nga minti pa naglabas ti aldaw ka. Bumabaaw mo ti panagayat ko kan ka. Saan samot na data tinaikari para iti tunggal may sa Nardo? Anya, di nakmanrabakan iti kasta Nida. Amom no kasano ti panagayat ko ken ka. Wan, amok day ta. Ngam siya ngay. Awan panagayat ko kan ka. Ididamo laeng. Ngam idagbaybayag na punas moten. Narigat mo't ano pilitok ti makiasawa iti jak mo't ayayatan. Anya? Iso asore ngam nasaysayat no agsinatan Nardo. Saan?
Di na kumamot sinaan, pangasim. Sorry talaga, Nardo. Diyak kaya tagpamarangkan ka. Saan ka nga iayatan? Isa sumapol kan iti sa bali nga sawaam. Anya, ay di ka kumagdardarasudo sa mangadeng. Ang mga numakmakla at kalaan. Saan? Pudno amin nga ibagbagak, Nardo. Diyak mapilit ti bagik nga agayatkan ka. Promise. Anya. Ala, narigat mo't no pilitan ka. Awan mabalin ko nita. Ala, palubusan ka nga ron. Oray na sakit, ngam aklunag. Awan maaramidak. Ay, agyaman ak nga ron tamaawatan nak, Nardo, ah. Ala, mabalin mo ti pumanaw. Kat sapay la kuma, tamaudin da ito'y ayo umay mo dito'y balay. Anya? Kasanon nga di utang mo, no di nakpa umayon ditoy. Ha? Kasano ang makasingirak ngay, no lapdan nakmat nga umay ditoy. Ni, kunak man no kunam alipata kunday di nga utang ko. No, agayan ayat ta. Wain. Ngam imbreak nakmatan. Di singirin ka manan. Anya? Kasano nga rudan, makipurdiya ka manin tapno makabayad ka kenkwana. Just kima day dya lalaki. Awan magayam taktakderan na sa una. Ket basol mo metlaeng gapo mo lagayam iti utang mo, iso nga inaklon mo. Ay, masaduta ka makipurdiya. Marigatan na kamang bayan iti dakkel nga utang ko. Api nga tadi mo timimayan dito'y balay day jay manipod yung break ko. Linipat na siguro ti utang ko. Ay na, di kag sigurado. Makitagad ka kitday, tapno adda nakasagana pagbayad mo, no kalaat nga umay dito'y balay ni Nardo. Adak manan nita. Nasaya tanadanon ka diti balayaw. Kasano ngay? Ada pagbayad mo? Ay, Nardo, sumrak ka mampay ta, ada napatag nga ibagakkan ka. Ha? Wala. Ala, agtugaw ka. Kastoy nay. Nagpampanunutak idirabi eh. Inam amiris ko talaga tiriknak. Kat ada naduktalak. Naduktalam nga. Nga, agayatak magayam kang kan. Ha? Ala, isublitan ti nataktak nga yan ayat Nardo. Datamanan. Ay, lading itak nita. Ngam nakamove on akon. Tay di break nak. Nagsapol akadagos iti kasukat mo. Iso ayaw awan ang tiriknakin ka. Ah, Napunasan. Iso ngay tuloy ko tagsingir. Tanya nga ikat adamat kasuratan ta ditoy. Nga adda utang mo kanyak. wenang imbagam idin alipata kunti utang ko kan ka. Adi naksingiranan. Apay, di ka makaawat nida. No nagtultuloy tayan ayat ta. Wen. Ngam imbreak nakmat nga rudan. Iso amang tadkan. Tapno makisayan to lista am dito notebook ko. Alan, bayad nida. Ha? Awan na aramidak no diti nagsapul iti permanente at trabahok, tapno makabayadak iti utang ko. Simra kakasbabaw nan, kat inininot ka binayadan ti utang ko. No malaglagip ko tinapalabas, makaisamak amabain, tanagalas apanunutan. Ngam nagadalak day ti apagtang, isama ni po din inijakon ti imutang. Alakastan, tagayam mo, nida.